Azamlangize bawukoye. Ekuthengaye ihlabathi kumu labethelelwa emngamlezweni. Ndathi nami kwihlabathi labethelelwa emngamlezweni. Yaphakatha kuba sePhilips gqibeni hayi senza uqiba uba kuqhubekeleyo bethu asenza uqiba khize yakhe ingakhathazeki senza Philip abasePhilip chapter 3 dad qale baku verse 2 amen abasePhilippi 3 silumkeleni izinja balumkeleni abasebenzi bento ezimbi balumkeleni abohululo amela bazalwana anithundu kuthiwa yinja kuthiwa yamthuka iBhayibhelini sisithuko sihamu hayi akuthi ba yinja ngoba enomsila kuthethwa imikhuba yezinja zilumkeleni abanemikhuba yantoni bakhona enkonzweni abantu abanemikhuba yezinja anawukhanyela mhlawumbe nakuyami bakhona ngoba abazivezi kaloku kodwa kuthiwa abalumkeleni. Umpostoli uPawulos umuntu owayetshutshisa ibandla obabelandela iBhayibheli kodwa wajika amele imfihlakalo lana ithethayo pha akayithethi nje inenjongo yoba xa kuthiwa balumkele uthi ukuthi bayingozi apha enkolweni yakho uzawulibala kuthiwa hayi singabazalwane sikhonza sonke kanti yinja ngemikhuba kuthiwa ngobalumkele yidla verse 3 kuba abaloluko sithi thina bakhonza uThixo ngomoya ngobani abaloluko bazalwane sithi thina ngobani abaloluko sithi thina bakhonza ngomoya thina singabeki singafaki ibrand sithi abaloluko asifaki whisky asifaki lityo asifaki gin asifaki intoni yabazi utywala kanti ufundela utywala na certificate ze wine academy babu anufundela bona nifundela upheka kanifundela notywala sasithestwa ngotywala yazazi nendlobo ze wine abantu pheka apha